Dostlar, hayırlı ite barızga da. Meni köptenге хыялым бүгін шушылынды мотор таңда шыңға ашты. Менің bir көптенден инде шушылайды Урал тауының башына оқ мініп түшіресі келей. Шушылайды бір обзор. Мені бүгін Аллаға шүкір шыңға ашты ол. Мені ауыл аста индей. Кысылды даже міне. Айран бейек. Табының бейекіге. Мына шындай хребетта мен. Мында шулай таулар яңынан давам ете. Мында yol нендейдер. Жиде бек күшлі. Камераға естілер ме екен, жоқ екен. Жиде бек күшлі. Машина жеме yazı. Bek original video bu. Arkadaşlar. Hem de görünüyor dolar. Ulla Başkiriye'nin Uşağı rayonu. Uşağı dağları üretip duyuluşmaz. Bizim kıyaşımız uşak konep şişap kireye kırmıyor. Mene bu dağının en büyük toşkasında min. Bu haribetin gibi aytıginde. Mene bu mesela oturtup koyanlar. Gündür meseler olaydı bu. Ondan pasta. Mene bu Ural tavuğu oladı dostlar. Ural tavuğunun başına mindim deyip mene hazır tanaş kumuldan hit alam indi min. Hem de hasta bizim maşinalar tıra. Dostlar rıcıklıylar. Bir özüm yeriyim. Hita tağından şulay ettirip hıyallanıp videoga çörüp kişi kara көргенше deyip mene bunda SSSR'ның Ey, anadayın şatıp kırganlar beydi. Pandemiyana bilgilep, kimdir mingan indi bunda men akatlı. Hali kurmetra maska ketkenler. SSSR'ga da. Asa degenler, пролетарии всех стран, соединяйтесь. Evet, mene sana gerek. Usa Ural tavuğunun başında mene şunda yıldızı var. Şular, şulay gider bunda. Oğlan neydidir? Mene bu avulunu dörlüye atıp tavlar aylandırı olan. Görüyorsun mu? Eytirsin de avul osta kozan içinde oturgan şekilde. Kıyas kötürürler uç ettirince. Kartinka. Vay jerekim mene bunun kartinkadan. Yarar buldu, başına da mindik. Şuşlay dip xaribettan, hazır jigirta çöp baram tanaş köngül bilen. O benim tarihka kirip kala turgan video buldu dep ayta kerek. Bizim için indi. Sizning için o bilmem tege bek важный bir tubular, но benim için bu bek важный bir. Demiş, kolumda hıyalim. Turmuşqa aşırdım, mene bugün taң ete bilen taңdan. Mene şuşunday xaribetning başına mene şuşunday. Mene şu video çöres kelgeni. Etkenimçe mene şunday. Özüm makuşqa dep aytgeni. Quyosh ko'tarildi. Ha, men mene bunda minib pishdim. Alloga shukr. Qashtatgan kebek, sabuy bola kebek suyunam. Shunda minganime. Çünkü büyük tavuk, büyük tavuk. Mene hallerim kalmadı. Video çürgende tınını şak tutup durdum. Mış gidem özüm. Elde bitmedi mışnağım. Mesela jilli burunlarına da yükseltti. Mene sizge xaribet
Урал тауының хребеті. Тәгіріп шығып кетсем, қосқадан тәгіресем. Бір күнде тоқтата алмаймын, шығып кетсем тәгіріп. Шоқа үттекай бұл. Қоя. Düşeyim, kırınga haman sayın. Tavuk taşları mı ne bu? Taş digeçte neselerine var. Yok bunda bu. Tavukta. Uzun günde uzun muk. Şunu taş. Hem de şunu taşlardan turam ne bu? Türlü tüslü taşlar var. Zengerli, yaşkırt. Çekittirip de tas bayttirip tizilgen taşlar bu tanesi. Birde bulaydı yatıp durmaylar. Әміне именно бұлай тұралар, қыра білен. Бүттінісі шулай алар. Нешләп шулай? Міне көресің, қатлам. Ой, еғалан бұғы мені. Қатлам міне, бір қыра білен. Шайды тізіп, үйген шекеліктіріп, үйген арадан шекеттіріп. Міне. Бұл не деп парада әкірем екен? Гранит мекен бұл? Тау тоқымын мекен? Мына мұнда геолог болсаң еме? Көпмі табылма хазинелер, ізденмелер табырға боламын. Дұрыс айтамын, жоқ ма? Қазылма, табылма хазина деп мәлі оның шекері. Дұрыс ешімі. Түшем. Түшіп жетіп болмай әлі. Нешек мініп жеттім бекен мен мұнда? Бір сағат мінген міндір білләхи. Міне. Шынки мен міне башылағанда әлі қояш бұтынай білінмейді. Мен шуның үстіне мініп чыра башлағанда, уже қияшын бірінші нұрлары көрінді. Дерсің әйткені қияш яртылаш көріне башлады мне уже. Бірнеше видеоны бұзып аттым. Сразу бірнеше түсірген видеом түгел. Менеуге чыра башладым, қызып кетіп еме. Тынны қысып алды. Сулап қана болмай, сулағана мұш келесің. Әлі ол құяшыға деп тезірек татлап мұнған ем. Егір атлы. Айтам, шоқанды үлгермейм. Айтам құяшық қамын. Шырбалара мұна уже. Құяшын бірінші нұрлар түше башлады. Керіп жеттілер мұнда қатына. Қаманчам. Телефонларда қалтыр келе бұғайны. Телефонға да еқті бәртіп бұлмай. Нәсәт шырғанымы, чүнки ояқ астына қарға керек, мұнамын шығып тұратын бұлыжниклар бар мұнамды. Ташылар, қойбірлері. Ояқның ортасына жұмшақ жеріне тұры кере, шемші бағалар. Нәне деймін, жеттеріп тезіп қойған шекелі бүйтін ташыларны. Кішкене гәне болса да, шай қыр еттіріп, бастырылып қойылған. Бірде бұлайды ятып тұрмайлар, бізде бетіне ташыл бұлайды отырмай. Плац қоттамы дейлер бізде, плац қоттамы болса да, бұлай ятып тұралар өзі, керпеш еген шекілі. Уралда гүл шулай. Хикмет бұл. Кіші сұқмақ салған шекілі, тізіп шулардан. Әбей патша елдары бар ебет, әлеккіге. Тоштан тізілген. Бүттінесі шундай. Қәрі бірсе, әлі қойында өсіп келе таш астында. Шулай тұрып. Аман түшпешті болмай Чем? Бір зұрғана бұлыжник бар. Таш кесәге деп етеген. Тегіріп шығып кетсе бұл мұны. Осқа ақытлы. Онда нәрсе бар бұттынысың. Дегізді мен бұл таш. Да, әкәмәк бұл. Бұттынысы кел қырқыралар. Ғаннешік тұра, шыл кей тұра. Askı yağına çıkıp var ya şunu. Koyun yetme kutkını. Kutkını yetası değil. Koyunu bir gerek katağın. Allah toğuna kolonlar görüşünde şıtırman kebek. Bu ne bu taşın diye bizim. Bütün evizin çeyrikli bu. Yarım tügerek. Ne biti bu taşlarına itiler artık. Ayteler elektrikten iste kalgan eminim. Elektrik sivilizasyon
Dinozavrlar vaqtında көмірге aylangan deydi bit ağaçlarını. Şunun kayberleri taşqa aylangan deydiler, mine yanıp. Mine bu nesnege aşağı algan bu. Tügerek bu ne bu taş. Mine tügerek taş. Ham bitinesi sırlı bulup bara. Şoy bit. Indidir. Büyük zor ağaçın olsa üzegi, olsa şulay kösesi. Şoy dep qatıp qalgan şekilde mine bu. Hem ağaçqa aşağında o действительно tege ağaç kisevlengeç bit şapmakla ittirip көмірге aylanır şolay bit. Mine bu da şunday. Bir kisekten tura bu. Şapmak. Hazır askıya çıkıp barıyor hali. Mine askıya. Yemyeşil bir uza. Şapmak. Allah'ımızı şakada mı? Ayak için koruyorlar, nice milyonluk yıllarlık yatkan balçıktır mı bu? Yok, yaprağı yana bitmiyor. Ne sen be? Hazine. Şunu aytayım ya, mene degi ağaç kömürüne aylangan şekilde. Ne sen Ural. Ural tavuğu kirtleş. Yaman sulama min gitkeş. Bir isen sağ barıp jitkeş, oturup hatlar yazarman deyip. Şulayım da bu. Oturup hat yazsam bulamında. Dürüstende. Mına mısın indi? Uvattırıp kirede. Şolt. Ulak gibi değil mi? Tügereklenip. Mına şulayttırıp dizilip baralım. Taş. Hemen indi yeşil ol. Muk dibetim mi? Kullar kazarı bittiğini buna cilge. Namusunu indi muk bunun. Evet, bu bir ne живой организм. Şu ettirip taşka yağışıp Müşemine bu. Namusu bir türlü muk. Namusu ikinci türlü muk indi bunun. Bu zengara bunun тоже не делался muk. Hem sarısı тоже. Şu taşta üseler bular. Tabiat joylashgan şulay indi. Fokusu oldu mu? Tabiat joylashgan. Sıkınasın sen yok mu? Sıkınmay. Nıqtıralar. Şuna devam etem. Ne hazır intika yerinde min. Onu getirip bütünesi ışlı bulup duralarlar. Mına kışı da tizmegen. Yaşayıp durup yasalganlar ular. Taş. Tugunda ne sığır ışa? Ana samal çayken şunda hoş geliyor. Mına asqa düşetçe. Yolları da normalleşti hazır. Zilil yatındı. Уже tağının astındaydı o. Dışarıga üstegilerini düşürdüm hazır. Kızığı da kalmadı deyip aytırgala. Mına şunday belekeygine ekskursiya oldu bugün. Bir Ural tağının birsinin xarabetinin başına mine. Yalam sen kaç deyip aytırgala. Şulay bir irkinlep yürüyüşü kelgeni işten aranıp şulay işten yalı tugula bu benim için 2 saatga yakın buldum ekan bulgandır. Çünkü men minip bitkende saat mine hazır özüm 6'da 34 bu mesne vaqt. Men minip bitkenin 5 tulganчы 2 saat bulmagan ekan hali. Mesne vaqt Moskva vaqti bilan 6'da 34 bo'lgacha Moskva vaqti bilan 4'da 34 bo'ldi. 2 saat ertaroq bo'laydi. Hadi qirla taşlar. Bitinisi. Ölçürge bir kerak. Alim işi bitkençe jidi to'la ekan. Abuna yig'ilib
Тегерек düşmesen gene yine bundan. Şimdi bir et davul. Şimdi tekerek davul. Zire teke. Zire teke. Hayvan izleri var. Dizekleri de var. Sıyırmalı. Şuşunda hatta beni virgenler. Tavuğa. Yoksa benim de şirem bitmeden aşağı malga şöyle. Tavuk taş arasından binip şöyle aşağı gaza vermeseler gibi eydim. Hem mine dağın bir şuşu tağının düşkende toqtalap gitemene mine bu taşlarga. Mine buları indi bunun kaya şekilde bütüney. Mine şettirip yabışıp duralarlar. Bularında niçe asır yabışıp dura indi. Koyunlara qaraganda koyunları yeş. Şolay da taşlarına qaraganda bir de kımşanmağın qaşağanlar var. Şimdi mine şolay.